Ano ka nagupit-gupit sa namsol? Ano ka nagupit-gupit sa namsol? What's up guys? Karon kay nag-study ang mga tao diri kay na-exam lub. Kupos pa na lubot. And these past few days, grabe ang weather. Sigig ulan, sigig init, sigig ulan, sigig init, and nagulan! Pangoy! Gas, yung tagong kayo niya na po, klase. Kung maklaro ninyo na ay line. Medyo light tone, line, dark tone. Size naman. Nagbayad ako. Abot na akong school and feel na ako magkasubaw mo kayo. Bugno kay group. Bugno kay group niya. Pagpadulong na ako dari kay grabe kayo. So, Unknown. Mercury. Water. no. Nadaot na. Wala na yung gidaot na. Nag-vlog na ko eh. Nag-vlog ako eh. 1, 2, 6, 7, 8, 9. Kinarong mo kami ito. Ano lagi? Ay. Kosyo. Pas. Banat. Tapos, Ano ya? tapos, Manang klase guys. Let's go. By the way, next week is intrams week and next week is also finals week sa among first term sa first sem. Yeah. And that's why kailangan ako mag-study pero kuya
Pero nag-study ko. I have to study. I need to study para makapasa. Pero, officials, government officials, or public office, sabihin mo sa office, because the office is the juridical person. The natural person are the officers. Ito siya as basis, no? Mangita taglaing source gyapon. Kung unconfirmed pa yun